Hadian lais ni bawe Samla balatip kerteng kumuan plang si imli nanong kendang Saiden Riboy District ula Kynthih Shawa Umtrew habernihan hadian kejing thong jong kiparlok jong u balakeno bakadon kejing bomhun hagrukom sa mekapisa kabalayo anak kabadi ka mobile basyutu Henry minta kasni lalapno ya kamet jong teu Samla kabala per hasla syikithan khatsau mer hakasnong morodola kabahab hakajila Assam na kajingra jong ko ya kamet jong teu Samla lalap dowe Samla kat ba udang King Lieng hakate kawa minta kejanmien ubala pentipat syiki bahayeng jong teu Samla kumban syupen kan ma bu teu Samla ula Kynthih na lor jingkieng kawa Umtrew haka khat ar tarik mintau benai hakapor kumba khandai beje AA minstem bat nakaliang kekinhun SRT Fire and Emergency Service ringkat kibor pulen kila persyang banwat yu teu Samla hakate kawa Henry kumsyum lalap dien satya tang hadien balalap ya kamet jong teu Samla la pentip no mardor syiki pulet ke bernihat police outpost bat marmar kila hiar syakate ke jaka pansei ya kamet jong teu Samla kabala per hasla bat lapin ketno shanong po civil hospital ban le kat kum ki kendon jong kaan syuaban IT ya kamet syiki bahayeng ban pendep ya kejing le eniam bakadu Kêu mà được. Sedang menyawat nak si baar dan biar adu minta kasni dan minta kasni rugi adu mesti mila yami menyawat adi nang tu ki pun kini kibrio nasane sya Assam yang balap ikamen kiniawan dayawan sane ni aku le yaki pulet batristom matai kini kibrio sinong sane ru basa sane sya Assam la yarap la ya la sikom lang bat ni kila yarap bat sai lang ikamen ngasmo si kada yaki tin bat kila yarap ni jadi kemet menu balap nito kana kamet ulap we na King Lieng ni don saborni ni dan yawat saborni nuk na patukuan ya ki tiba itu saborni nak tu pat ki kontak sikit kulit nak kulit pag ni sayawan kitchen ini dikat ini kedum kan di sebelah itu kan ni don subai ya nakalian gayin do kulit semacam ini nunda pas macam iya ini terpadi kita mau pemilihan pendat baca ka